Ditaba ka puo ya Sesotho ho SABC 2 muire o amohela ke tsamaya mmoho le Agostine Letlalo ha re dithagole ka o lekola dihloho. The legislation, the Township Economic Development Act, which we have in Gauteng, is very important, and it will help us to take the process forward. Diphephetso tse kgolo tsa moruo wa naha di tlilo ba ka sehlohongwa ha o tekwa puo ya ditekanyetso tsa mahareng a selemo hosane. Botswana e leba dikgethong tse akaretsang naha ya Botswana e kena dikgethong hosane hosang. Working on both our defensive organization and our technical structure to make sure that we also create problems for them. Mokwetlisi wa Banyana o re ba ikatetse bakeng sa papadi le England phirimaneng ena. Diphephetso tse kgolo tsa moruo wa naha di tlilo ba ka sehlohongwa ha o tekwa puo ya ditekanyetso tsa mahareng a selemo hosane. Le ha dikgwebo tsa makeisheneng e le tshiya ya kgolo ya moruo wa naha le ntshetsopele ya baahi, fela baahi ba makeisheneng ba na le maikutlo a hore ha ba kenyelletswe mererong ya diphethoho le dintlafatso. A huge unemployment in the township when township business is supposed to be creating jobs, you see. It is unfortunate, but it's not something that cannot be looked into. Sometime I might not need funding. Sometimes I just need the government involvement in what I'm doing. Baetapele ba baahi ba re mehato e latetsweng ke baahi kgahlano le bahwebi ba melata e thefula moruo wa makeishene. The problem is, in the manner, the way things happened, it's a problem because everything has to stand still. Now we as communities, we have nowhere to buy, and then it damages our livelihoods. Nakong ya dipuisano tsa mmuso le baahi ba Sharpeville bekeng e fetileng, mmuso wa Gauteng o tshepisitse hore o tla lekola melawana ya ntlafatso ya indasteri ya mabenkele a dispaza. The legislation, the Township Economic Development Act, which we have in Gauteng, is very important, and it will help us to take the process forward. Ngongoreho ya mantlha ya baahi ba lehae ke ya hore moruo wa makeisheneng o se o le taolong ya bahwebi ba melata ho ya ka dipatlisiso tse entsweng pakeng tsa 2010 le 2013 tse bontshitseng hore diperesente tse 55.5 ya dikgwebo tsa lehae di laolwa ke melata. Ka ho le leng baahi ba Northwest ba kgothaleditse mmuso ho sebedisa tjhelete ho theola dipalopalo tsa tlhokeho ya mesebetsi le ditlolo tse phahameng tsa molao. Baagi bangwe ba ikuela go bathati ba puso go gagamatsa matsapa go samagana le selo se se kwa godimo sa bosenyi le palo e kwa godimo batho ba ba sa direng. Palo batho ba ba sa direng mo nageng e tlhatlogetse go diphesente di le 33.5 mo kotareng ya bobedi ya monongwaga go tswa go diphesente di le 32.9 mo kotareng ya ntlha monongwaga. A tle ka di-strategy tsa gore a ka lwantsha jang botlhokatiro mo mafenyeng ka bo le bontsi. Like ya ka ke setso mponana ke ne ke tswa go marketa mara ke a kgona go kry next mara it's not like I can qualification di teng. I would like gore I feel like small business in an opportunity gore like ba expand so ba kgone go hira basha cause unemployment e go godimo. Mo mafikeng rena le problem le di challenges, so the drugs go tlhoka tiro, so le development. Go ya ka moitseanapo ikonomi go tswa Northwest University Professor Raymond Parsons, bathati ba puso le ba lephata la poraefete ba tshwanela go dirisana go godisa ikonomi le go tlhola ditiro. We must now work together to ensure that we get the growth rates, the job-rich growth rates that South Africa needs and that the people are waiting for. They want to see an economy that will be bigger, stronger and better and give them a better life. Ka nako ya puo ya tekanyetso mo tshimologong ya monongwaga, Godongwana o itsitse gore puso e diragatsa maano a lebeletseng go tlisa diphetogo a ikaletseng go samagana le dikgwetlho tseo di ntseng di ama kgolo ikonomi mo dingwageng tse di fetileng. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Letona la bohahlaudi Patricia de Lille o gakotse letsholo la naha la ho sehla sa lehlabula ho tlisa kgolo le ho nyolla thahasello lefapheng.
Letsholo lena le pepesa botle bo ipatileng profenseng. Sepheo ke ho hohela bahahlaudi lapeng mmoho le matjhabeng. There will be training young people who are tour guides for each and every area to ensure that in taxi ranks, in garages, the N1 garages, there must be people who will talk about Free State. Patricia Delil o hlalosa Freistata e le enngwe ya diprovense tse sa etelweng haholo. O re mona ba tlo bapatsa botle le bokgabane ba province. The campaign is for domestic and international visitors that we are doing today. But the domestic tourism is the bedrock of our sector. Just last year, international tourists contributed 95 billion rand to our economy, but domestic contributed 121 billion. Province e re e malala a laotswe ho amohela baeti. State ena le dibaka tse ngata tsa bo tshori tse leng ho di ipatile bona sebaka se re leng ho sona ha se ba bangata ba se tsebang ene se feta haufinyana le N1 empa se ka hare o feta mapolasi pele o kena so mosebetsi wa rona jwalo ka mmuso wa Freistata ko re etse bonnete ba hore re ntsha dibaka tsena re di beha mane batho ba di tsebe hore di teng. Letsoa Mathai o boetse a hlalosa ha province e le mosebetsing o matla wa ho ntlafatsa meralo ya motheo le ditsela ho hohela baeti le batsitedi. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Odekral. Re hatela pele Botswana e tshwara dikgetho tsa naha hosane me ho hlopholla dikgetho tsena re buisana le setsebi ditabeng tsa dipolotiki e leng ngaka Ditlhare Rabele ngaka re a leboha ebile re a amohela ditabeng tsa Sesotho. Khotsomaneso ke dumedise le babohi. Dikgetho ke tsena di a etsahala hosane naheng ya Botswana mme ho bonahala thasello e le e kgolo moya o jwang hara Batswana ba Botswana mekga yona ya dipolotiki e tlonkang karolo mo yona e be ho etsahalang. Ka nnete moya ko phahameng fela ho bonahalang ke botsitso ka go naha ya Botswana ko motho ka ha ke le ka mono matsatsi a mabedi a fetileng o bona batho ba itsamaela ka khotso lo phuthuluha ka re ho motho moholo Gaborone le ditoropo tse ding ba ikaparetse mebala ya mekga ya bona e ka sehlohong e kenyeleditseng o busang wa Botswana Democratic Party le UDC e leng Umbrella for Democratic Change le Botswana Congress Party BCP ne le ha o sheba bona maemo a senang tlhokeho ya tshireletso mme tebello ke hore dikgetho tseno di tla tshwarwa tlasa maemo a lokolohileng le ha o sheba boitlhopho ba sepolesa sa Botswana bo bonahala boitlhopho ba bona bo bonahala bo le hodimo haholo mme ka kakaretso re ka re bona e le dikgetho tse tlo tshwarwa tlasa maemo e leng hore ke a tokoloho e batho ba phuthulohileng hore ba kaya hohle ba tshwara dirali tsa bona mme ba campaign ka mokgwa ba ka ba etsang ka teng ho sena mathata e re a bone dinaheng tse ding. Ebe tshusumetso ya mopresidente wa mehleng Ian Khama dipolotiking tsa Botswana ebe re ka bona ho sena se fetola boemo ba hae bo fetola boemo bo teng bo renang ha jwale. Mong hadi Ian Khama mohlomong ka hopotsa bamanedi le ba shebelli ke hore ke mopresidente wa bone wa naha ya Botswana mme ke mopresidente wa pele e ile ya re ha thiwa ditulong a tswa ka go moghaone wa BDP a tshietsa ho thewa ha mogha o mong wa bohanyetsi o bitswang Patriotic Front ha se mogha o bonahalang o na le tshusumetso e kalokalo ka hare ho naha dikgethong tsena ntle le ha bomane mo e leng hore ka lebaka la go mohlomong sentse ile ba lelapa la borena ba na le susumetso empa ka kakaretso dikgethong tsena hana tshusumetso e kalokalo ntle le hore tsheo tsebahala ile ba mo president wa mehleng ya Botswana le hore tsabo e nngwe ke hore ho bonala a fuwa ho na le thasello e kgolo ho ba phatlalatsi le ditsa tsa ditaba ka ntle ho naha jwalo ka Afrika Borwa tse leng hore di mo beha hodimo mane empa ka go Botswana ka nnete ntle le habo
mo a tswang teng ha ona ho ka lokal hore nana hore le mokga ono ile o tsheetsa hore o thewe o ka tlisa phapang sephethong sa dikgetho tsa tsena tse re di shebileng tsa hosane. Me ha re sheba mekga ya bohanyetsi ba hlile ba sebetsa mmoho ho ikgapela puso mme ka lehlakoreng le leng Botswana Democratic Party e batla hore moetapele Mokgweetsi Masisi a kgutlele setulong jwale re ka bona se etsahalang kwano Afrika Borwa se etsahala Botswana. Ha re tlo bona se etsahala mme mabaka a fapana a etsang hore ho se ke hwa ba jwalo. Taba ya bohlokwa ke hore bamamedi le bashebeli ba tlameha ba utlwisise hore mokgwa wa ho tshwara dikgetho o a fapana. Botswana e sebedisa mokgwa o fapaneng o go bitsang ka Senyesemane first past the post e leng hore a ka hodimo ke yena a thehang mmuso. Kganthe Afrika Borwa mona re sebedisa hona ho ileng hore mekga ya dipolotiki e kgetha batho ba yang parlamenteng. Botswana le tlameha le be batho ba emang mabatoweng mane mme ka baka leo ntle le hore mohlomong ba tjhentjhe ba fetole molao o tsamaisang dikgetho tsa Botswana ho latela hona ba tla be ba bona tlhoko ha hona lebaka le tla etsa hona ha ya Botswana e be le puso ya kopanelo. Puso ya kopanelo e etsahala mo e leng hore re na le puso e tshwana le Afrika Borwa mo e leng hore ho na le hore ditho di kene ka parlamenteng mekga dipolotiki e be ya lethathamo la batho ba ileng ba kgothaletsuwa ba ka yang parlamenteng. Ha ile mokgwa o kgetha Botswana re qalamane mabatoweng mo re reng wena o bang kgetheng wa mokga jwale mekga e kgetha ka mabatowa mme mokgwa ono wa o kgetha ha hona ka mokgwa o ka bang le puso ya kopanelo e tshwanang le Afrika Borwa le ha ile hore ka mokgwa re bonang ka teng mopresidente ya dutseng ditulong Dr. Eric Masisi e le mopresidente wa naha e le moetapele wa Botswana Democratic Party o bonahala a le boemong bo ka hodimo ba hore o tla kgutlela ditulong le mopresidente wa Botswana ho latela ka mokgwa Botswana thasello ya bona e leng ka teng le mesebetsi e bonahala hore o entse ho tsheetsa tswelopele ya naha ya Botswana fela ya coalition government re lebuile haholo ngaka hala Botswana re lebuile haholo ngaka re lebuile ka nako ya hao moe eo e ne le ngaka Dihlare Rabele mme yena ke mohlophuli le ditabeng tsa dipolotiki ha re hatele pele. Bonkgetheng ba shebileng ho kena White House America e leng Kamala Harris le Donald Trump ba phethela matsholo jwalo ka ha ba tlabe ba lebelletswe ho kena dikgethong bekeng e tlang. Ho lebeletswe ha Harris wa mokga wa ma-Democrats a tla etsa puo ya hae bosiung bona sebakeng se le seng le Trump wa mokga wa ma-Republican dikgethong tse neng di ntse di tshwarwa ke divoutu tse fetang dimilione tse 46 tse entsweng mme dipalopalo di bontsha ha tangtang e tla kgangwa ke lerole. Mosadi le bana ba hae ba babedi ba tswile dikotsi ka mora ho tsholoha ha sefako se matla se neleng dikarolong tse ding tsa Limpopo. Morago ga dipula tša matla ka dibe badudi ba motse wa ga Mphahlele Mashite ba tlogetswe ba le kgakanego ba leka ka mešogo fela go lokiša ditlhaka le dintlo tša bona. Mananeo go parra a mohlagase lona a amilwe gampe le go tlogela badudi ba le swiswi ka lapeng la ga Moraswi. Mosadi le bana ba gagwe ba babedi ba itemogetše dikgobalo le go kitimišetša bookelong morago ga gore ntlo ya bona e senywe ke madimo. Ka mo le sentše le go baditše le bana ke feleditše nna ka bonna ke ithwele ka ba iša sepetlele ka koloi ene ya go senyela ka boa ka kgona go phuthatše ke diphutha ka di iša gae ga re ne bo re robalang ba di-tin house a go sane tin house ba dintlo tše dikgolo ba sa tšong rulela ga di gona nna be re kgopela gore mmušo nko thuse dijo di thapile re be re kgopela gore mmušohle e ke o re thuse ge ke bolela so ge le ka tsamaya ka dikoloi tše la thathamotse wa tšhipi ka moka le tlo kgona go bona gore re senyagetse batho bešo. Molekgotlaphethiši wa bodulo ka Limpopo o re mmušo o ile go tsenya letsogo go thuša bao ba amegilego le gore ba kgone go fihla hlogo ga ešita le go lala ba jele. I'm here in Ward 25 where almost more than 200 houses have been affected. As you can see as you drive along the roads, the zincs are just lying
all over to show that people do not have houses. Molekgotla Petiši Makamo o re dilete tše dingwe tša Limpopo tšeo di amilwego ke dipula tša matlakadibe di akaretša Bempe, Mopane, Capricorn le Sekhukhune. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mphahlele Mashite. Mohi jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE ne kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa ha di ya sebetsa hantle kapa di sebeditse hantle. Banyana e moyeng wa boiphetetso ka mora ho tlontlolwa ke Denmark e ileng ya isetla ka dintlha tse 5-0 mme e ikemiseditse ho bontsha sehlopha sa England to sa papading ya boitukisetso ya WAFCON. Mokwetlisi wa banyana Desiree Ellis o re sehlopha sa hae se lebale ka tahlehelo ya ka Labohlano le fetileng. England le yona e kena papading ena e nyaka maqeba ka mora ho hlolwa ke Germany bekeng e fetileng. Ellis o re ba ikatetse. It's a new game. Of course, we look back on that, but it's a whole new opponent that also just recently lost. You know, they're also preparing for the Euros, which is also next year. So it's a process for both of us. You know, and we were glad to give some players an opportunity to see, you know, what they can offer. We have also some new personnel coming in that will strengthen the team a bit as well. But I think the enthusiasm is always there, the commitment is always there, and we're all looking forward to this new challenge. Mokwetlisi o re o fetotse mawa papading ena kgatlanong le bompodi ba Europa. We're working on both our defensive organization and our attacking structure to make sure that we also create problems for them, you know, and make sure that we are sound again the first 20 minutes because that's going to be key. Looking at the England game, they're very fast, they're very direct and also very physical. And I mean, we've played against such teams, you know, when you look at Sweden, and we were able to compete against them. And like I said, if we get our structures prepared and we play a game, I think we'll be fine. Papadi e qala phirimaneng ena pele ho hora ya 10 ho SABC 2. Mui o ka ikopanya le rona ho social media re ya fumaneha ho Facebook ka Ditaba Dikgang _ X ke @Ditaba_Dikgang le ho peisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC Ditaba_Dikgang. Ke phetho mui kopana le muifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi le fumutangwa latela ka bolipi khotso. Kaitseri ke le boa bui madumeho tsa blepi semaka jano hlokomele hore bana ha o tuwa tsebeletseng tla fela lo ra shebile ka kapa bophirima e tla fela mafatsana a tshileng ra duma mpa re shebile hona ho toka qabega jalo tla fitla hona ka haro thekong e tla pula tsena tse matla tsa haesale ka thoko ho mabopo ho sontso bana la fela moya e sa enkae ho sane boholo bana ha ntso bona hala fela ha o pula tsebeletse fela ro shebile ka thoko ho mabopo e tlebel fela moya e sa enkae ho tlo jwale ka pa bophirima ka pa botjhabela o tla akaretsa hona ka ro thekong ditwe tse kgethileng ka bole ho le tebel mafela mafatsana a itsheleng a daduma ba birabile ba tse tlhokomrisa ho ro shebile hona ka hare ho polokwane ho tla hlonne pula tsena tse matla tse agang mahadima a kotsi ka hare e gatenteng mahloki dia le haje sa mo tla re shebile boholo ba Gauteng ho hlokomele fela ka marumo na le mane Johannesburg le hona ka Pretoria tshwane ya Mamelodi ho tla hlo chise bokma spray rithi fela ho mashome a mararo ka fela ha re shebile hona ka Limpopo ka mafatsa a itseding a duma Mesina le hona ka Rothayando o tla hlo phole empa re shebile ka bela le pala le tla hlo chise re di ritha ho mashome a mararo ka fela ha re shebile hona ka Carolina o tla jalo lo teng ka emelo o tla hlo phole ka mare mona le mane ha re shebile Standard Town e tla qala ho tshelela ho fitla ho mashome a mabedi a motse isipleng ka fela Friday Lady Smith le hona ka Maritzburg ho hlokomele hore ho tla hlo phole boholo ba karolo ya KwaZulu-Natal ka fela tla hlo phole ha re shebile start e tla qala ho tshelela ho fitla ho le
tšome le metse robedi kao fela maletswai le hona ka re komane o tla hlopole ka marumola le male mafatsana a itšadileng a daduma ka nojo le teng hlokomedi e tla hle ka lefela ho robong ho fitla ho mashome a mabedi ho pakang ro tla hlopole a re shebile hona ka Linksback ho tla tswela ka Worcester ke sa le bana ka Beaufort le teng hlokomedi re tla tshetse fela he itikanetseng digrati di rita fela ho mashome a mabedi a motse o mo kaofela a pinto ka kurmane teng o tla tshetse hona ha isale a re shebile ka hona Sutherland tla hle kale honna o fitla ho mashome a mabedi Hak Freestad Bothaville le hona ka Welcome le teng hlokomedi re tla tshetse fela he itikanetseng a re shebile tamola le hona ka Bloemfontein Masukulareng ho hlokomele re tla hlotshetse fela hitikanetseng weaponry ka le ho hlano ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e merara kaofela ha re shebile Mafikeng ho tla jwale ka Sareneke ho tla hlotshetse fela hitikanetseng ha re shebile hona ka Vryburg ho tla jwale ka Taung digrati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse e re kaofela ha o shebile ka Toxka ho hlokomele re tla hlotshetse hona ha isale digrati di rita ho mashome a marara a mtse o mong kaofela tsa bibidi akalo I bet it's a khotso